Shobora no kudusuzugura tena wanatukosea ndetse bakadukwemukira, lakini maandiko yanasema ariko ibyanditswe byera biravuga ngo tusiwe na moyo wa kulipiza kisasi. Tukigere nari mugira umutima wo kwihorera Hata kama unakosewa nubwo baguhemukira. Maandiko yamesema katika Biblia byanditswe biravuga ngo kwamba kisasi ni kazi ya Mungu. Ngo guhora nuko Imana. Tena kama una adui yako umuombe. Kandi niba ufite umwanzi uje umusabira. Watu huona kazi ngumu kumuombea adui. Abantu bajya babona ari umurimo ukomeye gusabira umwanzi. Yaani anaona huyu mtu amenikosea. None uyu muntu wamemukira. Alafu tena nipige magoti kumuombea. None mfukame musengere. Lakini kuna siri kubwa katika maombi. Ariko reka mbabwire ngo hari ibanga rikomeye mu masengesho. Kwa sababu unapoomba kuko iyo usenga si utamuombea huyu aliyekukosea Mungu amubadilishe tabia. None se ntuzabura gusenga ngo uyu waguhemukiye Imana imuhindure ingeso. Kwa hiyo Mungu akimubadilisha tabia huyo mtu si hataendelea kukukosea. None si Imana imuhindure ingeso ntazarekeraho kuguhemukira. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema umuombe. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo waguhemukiye uje umusabira. Sasa sisi tunakataa kuwaombea maadui zetu. None leo twebwe ikibazo tuyazwanga kusabira abanzi bacu. Sasa unaona hasara utakayoipata. Ngaho reka mbere igihombo uzaterwa no kudasabira umwanzi wawe. Hasara utakayoipata igihombo uzagira si umuombei. Harunguje umusengera se ataendelea kuwa mbaya. None se ntazakomeza kuba mubi na ataendelea kukukosea. None se naba mubi ntazakomeza kuguhemukira. Lakini ukimuombea ariko umusengeye Mungu atamubadilisha. Imana ikamuhindura anakuwa mtu mwema. azaba mwiza. Mnakaa naye vizuri. Noneho muturane neza. Hiyo ndio faida ya maombi. Hiyo niyo nyungu ya masengesho. Ariko bavandimwe murukumva ari inyungu. Wana? Hari inyungu no kugabanya abanzi. Gusengera abatwanga nukubagabanya. Iyo bahindutse baba bari kugabanyuka. Kabisa kabisa. Ndio faida ya kuomba. Iyo niyo nyungu ya masengesho. Lakini watu wanasema adui yangu huyo tena wewe alirogaga na mtoto wangu sitaki hata kumuombea. None umuntu aranga akavuga ati uriya numwanzi wagenda ndogera n'umwana sinamusengera. Sasa wewe acha kumuombea. Gahoreka kumusengera urebe. Ataroga na mwingine. Nunda zamuroga. None lakini ukimuombea ariko umusengeye Mungu anamubadilisha. Imana ikamuhindura. Anaacha kuroga watoto wako. Azarekera kuroga abana bawe. Hiyo ndio faida ya maombi. Hiyo niyo nyungu ya masengesho. Ariko kuno kuri kutagishwa impaka. Uni ukweli usiyopingika kakwe. Kabisa. Mungu hawezi kuandika hivi hivi. Ntabwo Imana ijya yandika ikintu ipfuye kwandika. Ibifite impamvu. Moyo safi, umutima uboneye, ni moyo usio na hisia mbaya. Ni umutima udakeka ikibi. Udakeka ikibi ku bandi. Unajua ndugu zangu, urabizi bavandimwe, tena hiyo dhambi tunayo wanaume. Kandi icyo cyo gukeka abagifite cyane cyane n'abagabo. Na hasa wanaume walionunulia wake zao simu. Cyane aba bagabo mubona baguriye abagore baba amatelefoni nibo bafite icyaha cyo gukeka. Hao ndio wana dhambi za hisia. Nibo bafite ibyaha byo gukeka cyane. Ukimpigia mke wako simu, iyo telefoni umugore wawe, alafu mama hapokei simu, uwo mugore akaba atakiriye telefoni, mawazo yanaruka kichwani, ibitekerezo bihita bisimbuka mu mutwe. Huyu mbona hapokei simu? Uyu mugore ko atari gufata telefoni. Huyu ana wanaume tu. Buriya ari kumwe n'abagabo. Sasa mbona hajapokea simu? None ko atafashe telefoni. Alafu unakwenda nyumbani, ukirudi waba utashugaze mu rugo bila salamu, nta kumusuhuza. Nilikupigia simu nagu telefoni, mbona ukupokea? Kutayifashe. Kwani anakuambia mama wangu mimi simu ilikuwa chumbani. Wakakubwira ati mugabo wanje telefoni yari mu cyumba. Nimekununulia ya kuweka chumbani. None se nakuguriye telefoni yo kujyushyira mu cyumba. Hiyo simu ni ya mkononi. Iyo telefoni niyo mu ntoke. Sio ya mezani. Ntabwo ari yo ku meza. Wewe ulikuwa na mambo yako tu. Wewe wari ufite ibindi urimo tundabizi. Lakini wapendwa ndugu zangu, ariko bavandimwe koko, wanaume wenzangu, yemwe bagabo bagenzi banje, una habari mama anaamuka asubuhi anapiga deki. Urabizi yuko umugore yabyutse kubafite amazarimo sima abanza yakoropa. Aba anapiga deki na simu mkononi. None azajya koropa afite na telefoni mu ntoki. Atafua ameshika simu mkononi. None azajya ameshika telefoni. Sasa wao unapiga simu, mama anafua, wao unaanza kuwaza mambo mengine. None urugo telefona, mugore tafata telefoni ugatangira gutekereza ibindi. Alafu bahati mbaya hawana mifuko ya suruali. Asante sana, hata hilo umenisaidia. Na wakina mama hawana mifuko kweli kwenye magauni. Bafite imifuka ku nguti yazabo cyangwa ibitenge. Sasa wao unapiga simu tu unasema kwamba kama haipokei huyu ana mwanaume. None wewe igihe telefoni ngo nugaza kwenye telefoni
ubwo ibitekerezo bigahita bivuga ngo ubwo ari kumwe n'abagabo na unaandikiwa dhambi. ubwo ako kanya mu ijuru icyaha gihita cyandikwa kuri wowe Na ni dhambi ya hisia. ni icyaha cyitwa gukeka. Hebu niwaulize wanawake, arashaka kubaza mwa bagore mwe, waume zenu wana tabia hiyo? mbese mwa bagore mwe abagabo banyu bafite iyo ngeso? Hata wakijibu hatusikii. Au wanaogopa kujibu? Au mnaogopa? Ese muri gutinya gusubiza? Hamujagombezwa kwa sababu mlichelewa kupokea simu? Ntago mwari mwatonga ngo mwakererewe gufata telefone? Kama labda tuwaone ambao waliwahi kugombezwa kwa sababu ya kutopokea simu. Endelea.